Nā pore mhano pori ne tia tātou wharere nei te i po iarana, maruru mai te tātou wharere ai rutu i te iwi apro apina tātou te mei te motung profofa o tātou vea. Ho e hepe tō mā te promu aiwi la dorsali a whaahiti te opanir ahia, wa tahiti roa vet hei e whaatina ni e te promu aiwi no tarawā, wa tōhia e hamatata mo patur ai te mhana, ai tara i tupu noae. Wa tupu te maitir a te mau pupu paruru rawa uhupa e pārhei nei roto i te tōmite te a au nei te mo rawa uhupa te hau i roto i te mo oire, maha tawa tini piti hanere rawa uhupa te tapurahia no te ie maitira. I te pēo te aru te imarewa, wa ruru te teimo ta atira no te tua tapapai te mo rawa e tano e whaahupa no te arei, e pāruru i te mo toa i tō tātou nei whenua. E whahope rai tātou e a pitu aro, wa tupu te tuha ahope au te tata ura horu e nā te mo piahi o te tuarua, maha ahuru piahi no roto mai e pēwhari hapira te tata ua. Ei o muar ai te iwi a nā tātou hitu mahana i muria e te opanir ahia te tuha a la dorsal i awhaahiti. Ai tā te mo patur a, te mo tata ira, e tēnu atu i te whaatetear ai te mo tumura au i haamatātura. Tōna ur aia, titau hia, te mo te huira atira hoara, te mo rawe hupa, e whaatiroa nani e te promu aiwi no Taravo. Maita Davidson, bene te hapapu mai a tātou ahi o mai. He tūmhana te opanir ahia te e promu. Promu te rerahai hia e te whia e nhonei e te aiwi moua e te whia rawe hipa i ruto i te mo whaapu. I te emhana, wa mauro ia te trere apre o te ti ai nei ia i te mo hipa tata ira. Tā whiwhiro ia, me ātea tōpe ane naora moia, ātina ana te promu, me ātea aro. Me ope naora me piri ai e pina mai, me oina me piri. No te rhaid au te tata en honei i ni eit opanir a promu, me a te at o i eit whaati, me a tātat o hoi, no te wawa hoi o te promu. He are nā me o situ nā e pina me o inua. Nā oi are titi te moa e rua ori a i e promu. Hei at ora te ie e hia ai nei, e iarawe hia i huai te ie mau tata ir a promu e te tapur ara au, e i hap e te ie huru whiwhi. Ia tupu whahau. Te reo e te mea ina arono ea, re upo e ratu awitiviti me te mea tapu me tarapu, te rau me tarapuru. Kasa i atu ai te mowhea nanua, e tarara mowhea i raroro, me piri tupu e ratu i raroro. Ho e man ato Emily, tāpura uru te hipa, e mea te reira anā ruto i te mau tua whare. E ere atu e te mea o hie roa atua te tere preo o, af e te mutamar i te tere preo o mat ein ānei, e ti araif au rum ai tai rawea. Pau te taime pau at oia a te moni ai te mori arhau anei e te huira. Après, j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que le niveau gasoil c'est plus cher du coup, les rotules, les suspensions, tout ça, ça ramasse. Donc c'est vrai que là, bon, ça va, j'ai rendez-vous demain pour mes suspensions. Mea hamata te mutata i ai te emhana, hui parawe a tātua hoi, i te paraua te whaatere hau o te mu hui pararhei, ho e ap ai te roa, te ie mau tata i a. Bah, je pense qu'on en a bien pour facile 2-3 mois. Ia uhi o e toru av e te imo uhipa, ai tei hoa ia i rawea, e tia i hoa ia whaaurum ai. C'est vrai qu'on est un peu en attente. Ho te omuar au te ie mau ha maura uhipa, te titau nei te whia en honei i taua wahira, ia iritihia te ie promu, e te momhana atoa ia hopean aia a te mau uhipa, e ia rawe viti-vitihia te ie mau tata ira. Hara mai tātou i te pau te orar a totiare, wa tupu te maitir a o te opupu e te atu i roto i te tomite te a au nei te morawe uhupa te hau, i roto i te mau oire, mahata wa tini piti hanere te aha parawe uhupa o te titau hia e maiti te opupu te parhe atu no te roar a e ono matheiti, Janti no rua e o Nicola Perez te mohapapura. Te maitir a te mau pupu paruru rawe uhupa te uire e tupu ia nā mua e te maitir a tawana. Mai te whea tupu hea uhei, te momutu i oire, te mo rawe uhupa no te piati vira, haere roi ni eit whea e tā mārai, te mo whareha apir a, mahatau tini pite hanere reir a rātou, i roto i apurini tia tātua. Me whau whaaroa no te rāmea e roa e a mātou, ko e tia no te aparo tō mātou mo whiwhi e no te tatarara a tō mātou mo whiwhi.
E ta papa mai hoat maurawa e hipa e rap ea trira e ia whaar o hia to rato riu. E mai te rato i te mauti au pupu no te hari aru i to rato prau. Ia whaatura hia to rato ti ara at atarawa e hipa. Nā te ia mauti e whaatai te moanir a rau at maurawa e hipa. Te whanhor ai te te mohapi pi rauri ra te teififit a e. I roto i nā ono matiti ra te rehia mai e tātou wamar a te hopoi a te mo uire. Te parurur ai te nun ai moai te uanar au te mo uhipa I ino, te hamanir ai te mo taritare rir a manurewa, te imha atua ia te uhipa o te whearawe uhipa. Ten ur ar heo ia hoi te apapuru ar ahia o vetei, I ni ai to rato ti ar at atarawa uhipa te hau, I raro ai I te whaterer a te uire. E I te peo te ea, ua mar at mo whatitir ai ni ai te maurawa uhipa, e ua imi hia te maurawe atua, no te tata I te iefifi, naroto I te whaherer a mai te mautau te manawa. Te tutonu noa nei mātou no te maitei o tā mātou maurawa uhipa. Tara hoia fifi I kon, no tamari no mo pra operer am a tusa tu va bien no meu me tano pe tamato I parovira. I te mate piti to watini piti ohurura ini ai nā toru to watini toru hanere ahuru matoru rawe uhipa te mo uire yono ahuru mav oini e te hanere o te tapapai te mo piama I tira e toru maua pupura rei o te horo atu a te ei mua kozak e tenu atu te au pupu frap. E roto I te ho e ho te rai wha anoa, ua tupu te ho e wharerer ano te tua tapapai te mo rawe ai tano e whaahupa no te paruru a rai te mo toa I porinetia nei. Piti ahuru ta atir a te I amuia tuiruto I te I whaanhor a, te maitpu ahur a, hei manu te o Esther Cuneo. On voit plein de corail et on nous demande qu'est-ce que le corail est. Et on montre aussi le récif. Te arein ai te hap in ai te mau fouf at oi vei nei roto I te tairoto e te moana, te whai au te ia wharerein af anhohia I te pū e pāruru nei I te maua au I wherekor turuhia e te mauta atir a mai a te mana o te moana. On s'est dit que juste voir une vidéo sur un vidéoprojecteur, c'était bien, mais pas assez captivant pour les enfants. Donc on est parti. Wa imi mātou ho e rāp e atu ia ore te matamar I ia maunuai e te paruai, te ia titi amata, ia I te rātou te toa e te uhipai veida I raro I te moana. Pour que les enfants puissent directement être immergés dans le temps. I muai ten ur au te maurau e a pino te ia tau, wa tēroa te man o vet hei mauta atir a if a uhipai te matini no te hui opoa I te mautoa e no te tauturu atoa I te whaia hopu o pupu. Ai te atu e whaia viti te tap op or ai oa e te numerar a. Quand on trimballe beaucoup de Iar heian e te tehi a e te rehia oe e paupau te aho. Matini te ia no te wha o hi e te whea hopu o pupu. Beaucoup de photos fixes. Te whaauhipa nei mātou I te rawe arorau ira I a, no te patara ai te hoho a, e ere whaahau nā te taata e hopu, nā te ie noa matini e rawe te ohipa. A he enoa au I te ite hiarai te imhana te ana te I roto I te mautamar I. Ho e tumu parau tei tua tāpapāt o hiai te mau eivan a, te tauir a o te ahuar ai. E te te opro nā tātou no tō tātou puro tu ia hina upoko de vez. Iau te tō mi te watarina hia te hahaere a mai te whare oire no pape e te mate te mapurua paraita I te imahana pē I te ora ahuru maho e are arai te tapati e tupu te ho e wharere a e te huira atira hahaere hia tō tātou puro tu no wharani mai te aroa o te pereti te nira a I te pehono pa of e arai te hora piti e te awhai te awatea I te tapati awatea. Te imei rātaman o hauatu a tau ahere maonora atira no te pū te tamati a hau o te iti a au nei I te tere a hupa. Tō mātou nei pēt parau no te amuitei a UPG, te opua hera mātou e tono mai, tā mātou motou rere e veirere te mo puhapar a te mo wharapir a te hau whenua, e motou rere atra me narto mai te mau wharahapir a te hau, puhapa mai rere te mau wharahapir a te hau, nā te mau motu a te a, te whenua e nā tā te tua motu e te vei atu rā, e nā rātou e hare mai whāri a hinau poko te e tapati, e ere whaari anoa, te mea whaanhoa hia mai, te veit ora tā mātou mo whaanana te ai rotoi te e whaanhoa ata atoa, te vero SOS, te nutu atu DTPN, te nutu atu Fédération de lutte te toa nui, nā rātou e hapa o te arora ai
te mom ai te airoi han atua te whā ia i te hia mai te moto rea toru rai te rima hapa ora haara i rutu te mota atir a praunot whaat i ai tatato ne mau tu aro nui no te ematahi tipti tawa tini ki ahuru mahitu tēno to atu te moto rea o oara whaanhoi tarato mota pura hipai tu te mota atir a tamato i hin aru haafof ate i tapati narutu i whaat i a hinau popo. Rafa anhor atau toa toinen he ap e mai ni e tamato nei reini a Tino TV. Paura tatou i rei ate ai tēnei i uturua wa vavauhia te huru o te imir afuf au to tatou whenua i mua i te mopiahi o te wharehapir a tuarua anhor ate i e whatupuhia i te matahi opoa o te hapir a turuhia e te tia whaatere o te punen eir amoni no te whenua nei i UOM wa i te hia te anantau ta tatou mopiahi mai ta Jessica Duse whaite mai a tatou. I te imhana e miat a i te whanhor ai roto i te iepia hap a te ap e nei te mopiahi te ma i te tu af anawa a fof a i te hoi a marmarmar a noni ai te tere a fof au te whenua nei rauti hia i te whaatere no te pu i UOM Thierry Beltran mai te iritir ahia te taur amanurewa no te heiti uputa tomor a i te matheiti tawatini e iwa hanere ono ahuru maho era te mei ai te imhana ten ur a iau i te mo aripurepur ai whaaruruhi i te roto i te au nei o te awhiwhi te imir afof a i te whenua nei. Ces jeunes vont découvrir que e tahatura ia i te mopiahi e te mauta au e te moha apir ai hor ahia nei i arato e tue anoa i te mo propro a te whaatere no te pu i UOM e apapua toa i arato e te moha apir a o tarato mo oromitua e mea fof a i roto i to rato orar a mai te pewe e maiti rato te toru a i roto i te wharemoni te mo pu matutur a e mea fof a familier de cette terminologie, de la comprendre. Te moni o te orar a te matete no te ohipa, te tapi o tapi ar a, e mauta o te ye e ap i hia nei e te ye mopiahi i roto i tarato mo whaininer a. I roto i te matoha ap ir a, e hi ono mei mato te pro no te whenua frani e hi or a. Nā roto i te whanhor aua i te mato te pro no te whenua nei. E wha i te atoa i a mato te mo fof a e te terer a, e tue anoa i ta mato moha ap ir a. E whan or ar hei te ye no te mopiahi, whahope hia mai te ye wharireir a nā roto i te operer ai te protu i te no te tator a concours de l'excellence économique no te mopiahi o na piai piti no te wharehapir ano uturua. E no te opani tātou a umi tātou i teiti nei, i te pēo te tuaro watupu te tu ahopea no te tataur ahoru e USSP at mo wharehapir a, maha ahuru tamar inor tomai e pē wharehapir a, te i tatau atu, te te atoa te i rawe ano te whaituitui te mopiahi, e whaora i arato i roto i te tuaro hapapur a Juliano Tautu, ni ai te mohoho a Ahuanui Atuahiva. C'est carrément top, quoi. Ouais, on s'amuse. E te taura te iep i hia te taktim e mhapiahi te pupu, hor wahia ahuru minuti whaahira, nania i te piahitat e tei. Bah déjà, on doit être vraiment sur le temps. Tito hia mato i whaatanu meit ei ahuru minuti tia no te tawir a. Pour laisser le temps à tout le monde. E nenhera tu e whahe e ono are te rara, e numera hia rato i nia e piti are whahia hia rua e. Le vent vient de se lever, mais bon, au début c'était pas mal et là c'est dur à surfer. E i te pēho pēroa e āmui hia tarato nota te whāno te i whanhora o i hui te horo atu ar aiet an anatei te mopiahi e whāo i roto i te mautuaro. Voilà, c'est l'occasion aussi pour des jeunes qui n'ont pas... O iai te mea tua te ieno te maupiahi te orea i o i roto i te mautataura e tamatai te i huru whanhora. Pene e to moa tu rato i roto i te amui teira. Pene mataramai te teia mau ai te horu e no polinesiane. Trouver des pépites du surf polynésien. Te papu i te imhana mea arhei te whia api e mea mait ei to rato whaito i roto i te ie tuaro. Titau hia e pap ai mait ei rato e whaito i tu atua. Tarara, iarawi atua te whareha api ai tāna tuha. C'est top de pouvoir faire une pause dans... Mea tanu i hua e whaatei me te apir a, no te haere e horue. E te ahurumamhano māti e tupu te tataur atat e tei nā te maupiahi no te titiar a mata mua e te piti ahurumaiva no e pere rei tupu e te tataur a hope au iahoi, te final. Traini ato i te tumpro tato i tā ero ai te ie pōroto ma te mei ti whai anu mai ni a Tino TV ta tato ve ario frani hapohia me tiri rai Sophie Gebel mai peo te tama ara o tō mai te i tauto na tama ara a wharerea tato anan he pō te arohei arhei parhei yoranga. E haa purorohia te iwe a ini a i te tahua ngati rara a Tino TV.